for today's video mga idol. August 7, happy 64 founding anniversary diri sa amuang lungsod sa Libungan. Makita ninyo mga idol na nagparid ang kining mga opisyalis diri sa lungsod sa Libungan. O napa si Vice Mayor Jimboy Polisido. Mao ni mga idol, 20 ni ka barangay diri sa lungsod sa Libungan. Sa bawat barangay magparid ni sila tag isa-isa ka litson. So 20 ka litson ni mga idol. Ang ilang mga syakinan gidekorasyon pagkanindota. Tanaw mga idol ang litson naa diha. Pating daghana ni. Sadya kini diri mga idol. Basta mag-anniversary diri sa amo ang lungsod. Natanawa ninyo, makita ninyo mga idol. Ako gini siyang gibidyohan diri. Na ako diri sa kilid ga posting kay tungod sa kadaghang tao mga idol. Tanawa. Sadya jud ka ini. Siyempre napod yun yung mga daghan kayong mga na nagsabay diri sa bawat barangay, mga opisyalis, nagparid ni sila. Pati yung lingawa diri mga idol. Grabe ka bibo. Ipakita na ko sa inyo ha. Grabe ka bibo jud ni. Basta mag-anniversary gini sa amo ang lungsod sa Libungan mga idol. Pating daghan ang mga tao. Layo ni sila gilibutan mga idol. Gikan na sila dito nagbinyo sa Central Elementary School. Siguro maabot sa mga 3 kilometro ang gilakad ani mga idol bago makaabot sa munisipyo sa Libungan. Tanawa ang mga sakyanan nindot kayo sa mga pangdekorasyon ani. Diri ninyo makikita mga idol sa amuang lungsod. So proud jud kay mi sa amuang lungsod diri sa Libungan kay unsa ka bibo basta mag-anniversary di jud basta-basta ni kay dagko ay mga sakyanan pang dekorasyon napay gasayaw-sayaw diri mga idol kay niingon siya si Elias daw na Elias TV. Di ako nang gitutukan sa video abi na kung si Elias TV tinuod adili man di ay mga trabahante man dinhi sa mga equipment sa mga bulldozer diri sa lungsod sa Libungan na nagparid po ni sila apel mga idol kay kuan lagi tanan ni sila diri mga trabahante sa munisipyo magparid gini sila. Mao man yun ang nakuanan diri mga idol na kuan na namo diri sa tuwing mag-anniversary magparid gini sila. Dati mga idol na apil mi diri sa pagparid kay member mi sa LPB Legend nas paring Edgar diri giina na kog pre ihanda ang balunan pre kay pating daghan ang lechon ang iyang ingon pre dili kita kakaon siguro ani pre kay tungod sa kadaghang tao ingko kakaon lagi ta ni kay sa tuong barangay naa man poy lechon isa-isa gina mga idol tanawa daw bangka maninggi paguyod aning sakyanan makita ninyo ni ipakita gina ko sa inyo mga idol ha pati yung daghan na tanawa murag sa barangay Gumaga ni kinay kuliglig nga nagdagan. Di pa ni mao mga idol. Daghan jud kay ni. Mo ni ang nagparid ang mga DSWD pakaway-kaway pa ning isa. Pagkaninduta jud. Pati yung daghan ang mga klase-klase napayong-payong napay kini mga idol mo ni kuyaw. Ipakita na ko sa inyo mga idol nga nagbisikleta nga walay monobila. Pastang kuyawan ni mga idol di basta-basta mga challenge ni abilidad ani grabe di makaya ni. Tanawa ra ko ni hunong-hunong pa. Nya wala na gunitanan mga idol. Tubo ra nag-iskabuk ligid. Lingaw jud kaya diri mga idol. Kung kinsa tong maka kuan diri tanawa ang sakyanan mga idol. Di nimo makita mga idol ang sakyanan diri nga sakyanan baning kadagan kay nindot kayo dekorasyon. Tanawa. Pating daghana. Mo ni kabibo sa among lungsod sa Libungan na ug sa inyong lungsod mga idol inaani pud siguro sadya jud kay ang mga tao diri. So ang mga tao diri mga idol diri gini nang lantaw diri. Tanawa shout out sa taga Kilid diri napas paring Edgar ko pigi ako na siyang giinam pre uli na ta pre kay murag pagkuha na tag balunan kay kaon na ni ningon siya unya na gud kay napa diri sa taas diri nyo makita mga idol mga sakyanan di inyo maklaro ba grabe dekorasyon mga idol. So daghan kaayong salamat sa mga nag-support ani sa amo ang mga tao diri sa lungsod sa Libungan nga nagtabang ani sa mga suporta labi na jud sa among Vice Mayor sa among Mayor tanawa mga idol pagkaninduta jud muna akong gibus over ni mga idol kay medyo saba mga idol nya maka-copyright music niya ta ba kay daghan jud kayong gilagubo ni mga idol grabe nig sounds diri pating kusuga muna ako ni siyang gibus over ay iwas man ta sa violation. So daghan kayong salamat mga idol sa nakapanood aning video ha. So ayo lang yung mo pagsawa pagpanood ani kay nindot jud kay ni makita gid ninyo ani pating sus grabe pagkanindota mga sakyanan halos di nimo mailan nga sakyanan ning gadagan tungod sa mga dekorasyon gihabulan pa makita ninyo na
pagka nindota. Na nindot jud kaayo lang taong lagi. Di basta-basta gining pagka kuan ani, pag-prepare ani. Thank you for watching mga